Pozdrav svima, dobrodošli u novu seriju Photoshop tutoriala u kojoj ćemo se baviti sa malo ozbiljnijim i interesantnim stvarima. Za početak uradit ćemo neki gaming cover dizajn i ovdje možete vidjeti kako će on izgledati na kraju. Znači, za početak šta treba da znamo? Treba da znamo dimenzije ovog covera. Idemo na New, File pa New i zatim upisujemo 851 puta 315 i idemo na OK. Sad smo dobili tu veličinu koja je potrebna za Facebook cover. Idemo na File, Place i odaberemo našu pozadinu i držimo Shift i Alt kako bi slika ostala maltene ista, vidite, ne menja se. Sem što mi popunjavamo naš prostor i pozicioniramo je ovako. To je prvi deo. Zatim dodajemo novi layer i obojimo ga u crnu boju i zatim odemo na opacity i smanjimo. Tu možete da se igrate sa ovim klizačem po vašoj volji. Ću ostaviti ovako nekako. I još ovo što ćemo da uradimo jeste da stavimo mod na overlay. Znači vidite kako sada izgleda. Sad ćemo se još malo poigrati ovdje sa klizačima. Vidite kako su neke stvari dobile na oštrini malo. Znači označimo oba layera i kliknemo CTRL i G na tastaturi kako bi ih grupisali. I grupu nazovemo background. Zatim pravimo novi layer na kome će se nalaziti ona linija na kojoj će biti ispisan tekst. Znači odaberemo proizvoljno i obojimo u crnu boju. Zatim to stavimo na opacity jedno 80, možda 79 i klikom na CTRL i J dupliramo ovaj layer koji će isto biti sa smanjenom bez, sad ćemo mi povećati. Kliknemo CTRL T i malo ćemo sada uvećati. I smanjimo ovako i smanjimo ovako negde na pola i pritisnemo Enter, dupliramo ovaj layer, CTRL T i isti taj prevučemo ovdje dole. Kao što vidite imamo ove linije koje nam pomažu kako bi što bolje pozicionirali naše layere. Kako biste to uključili, idete na View i zatim na Show i Smart Guides. Kao što vidite meni su uključeni i mnogo će vam biti lakše da radite kada vam je ova opcija uključena. Sljedeće što treba da uradimo jeste opet da dupliramo ovaj layer i njega još malo smanjimo i stavimo ga ovako. To je to. I isto to uradimo i za drugu stranu. Mislim da je to to. Da. Zatim
jednom ovom dodelimo color overlay i stavimo neku boju sa pozadine koja nam najviše odgovara. Ja ću iskoristiti ovako neku i zatim držimo Alt na tastaturi i pozicioniramo miš na ovo da piše color overlay i prevučemo na redom svaki layer i sad vidite šta smo dobili ovdje. Ovaj nije dobro pozicioniran, sad jeste. Znači dobili smo taj deo, malo ćemo pomeriti gore i opet kliknuti CTRL i G na tastaturi i nazvati ovu grupu line. Zatim počinjemo da dodajemo rendere, tačnije likove iz nekih igrica koje sam ja preuzeo sa interneta, ali to možete i vi sami da izdvojite taj neki render. Imate gomilu tutoriala na YouTube-u, okačit ću vam jedan na srpskom jeziku u descriptionu. Zatim idemo na File, Place i dodajemo za početak ovaj Call of Duty render. Malo ćemo ga ovako sakriti da se ne vidi ceo i smanjimo. Ovako otprilike. Zatim dodajemo redom sve preostale rendere. Malo ćemo povećati i pozicionirati ispod Call of Duty i još ćemo malo pomeriti u desno. Dodajemo render iz GTA 4 i za kraj Mafia 2 malo ćemo povećati. I pozicioniramo ga ispod ovoga. Evo vidite, dobili smo taj deo. Njih ćemo također grupisati radi lakše organizacije, CTRL-G i ukucamo render. Znači odradili smo neki dobar deo posla. Sad počinjemo sa izradom našeg teksta koji će se naći u ovom delu. Odemo do Type Toola, prečica je T na tastaturi i izaberemo font Orina i stavit ćemo na 48 ili ajde 46 i za boju ćemo uzeti, nebitno sada, posle ćemo je stilizovati i kucamo neki tekst. Ajde stavimo na belo da se vidi, iako ćemo to na kraju. Ipak ćemo još malo ovo smanjiti, ovaj tekst. Na 36. Zatim dodajemo, ajde prvo stvari da ovaj stilizujemo. Odemo na Blending Options, Gradient Overlay i nađemo neku prvo tamniju nijansu ove neke žute boje u pozadini. Ok, onda nađemo neku malo svetliju. To je to. I zatim dodajemo onaj tekst ispod, on će biti 13. Da. Gameplay
zatim recenzije i novosti i njega pozicioniramo ovako negde i njemu ćemo staviti samo boju, nećemo dodavati gradient. Evo ovako nešto, mada mogli bi da stavimo recimo za ovaj neku tamniju, nekoliko, zatim za ovaj malo svetliju te i na kraju najsvetliju. I dobili smo i ovaj deo i šta ćemo sad uraditi, selektujemo oba ova layera i idemo, prevlačimo ga ovdje kako bi napravili kopiju i dalje su označene ova dva, kliknemo CTRL i T i Shift i Alt na tastaturi i proširimo ih malo ovako i držimo Shift i pomeramo na desno i premestimo ih ispod ova dva glavna layera i opacity stavimo na pa jedno neka bude 10 i eto vidite šta smo dobili, znači malo se vidi ispod ovog glavnog teksta i to daje neki, meni barem lep efekt. Zatim grupišemo sav ovaj tekst, CTRL-G i nazovemo grupu tekst. Kao što vidite, dobar deo posla smo odradili, ostaje još da se ubaci onaj avion kao što vidite ovdje i malo da se poradi na pozadini, znači da dodamo prvo avion. Također idemo file place i uzmemo neki, konkretno sam ovaj render našao isto na internetu i premestimo ga ispod lajna i kao što vidite ima malo neke bele pozadine, tako da idemo do brush toola, kliknemo OK i taj deo odstranimo. Eto vidite, znači odmah to malo lepše izgleda, malo ćemo još smanjiti tako i pozicionirati ga ovdje negdje. I za kraj ostaje nam još da se poigramo malo sa backgroundom. Idemo do burn toola, kliknemo OK i malo ovako zatamnimo. OK, zatim idemo na smudge tool, ako se tako kaže, i malo ovdje sliku vidite šta se dešava. Ipak ne. Malo ga ovako, nećemo previše da preteramo. I tu dole malo može. Vidite, dobili su malo nešto, meni se bar izgleda lepše nego bez ovoga. I zatim, znači označimo ovaj layer, odemo ispod na ovo i kliknemo na curves, ako se tako kaže, i tu napravimo kao neku S liniju, znači ako hoćete svetlije možete da ostavite ovako, ja konkretno neću i znači ovaj isto spustimo kao
eto vidite šta dobijamo. Sad vi tu možete još da se igrate, da dodate neke efekte na bilo koji od lera, ali po meni je ovo sasvim dovoljno za jedan dobar gaming cover. Tako da to bi bilo to, nadam se da vam se svideo tutorial, da ćete pratiti ove obuke, pa do nekog narednog slušanja u kome ćemo također raditi neke zanimljive stvari. Pozdrav!